Ubah chandame sungo usang kenal kakenhon HBDRF mentagas ngiyo lepan bena bakum kakenhon kelarai ha kecing ke balalong ha barato bakin misya menta ha ke MLA election ke ban salong shen syak yang darbat hawan ke jela Asam. Habakran ha kilat pathai kubor mentagas ni ke arpsa truk leber arjar pendreu ba chandame uluang bakiledan artilik election ke berdep ke bagi kremisya menta ha ke election member autonomous council berkebar kedai ke MP election bat menta kani ke MLA election. Usyang kenal ke HBDRF ulong bagi para senam laki dan ha keno ke parti ke bertip bakate ke jaka ke dang don ha pedang kerja ke japut bat kumbalarai dai ban sngauto bakim dai ban penshoya ke para brelojong bakin dai tebot ha kani ke election MLA ha Asam. Ubah candameo kena baka jingsha le ben kelong da ke jing temu ban be no namar ke jela Asam kam dan kam ya ke briu kadan kam ya ke jaka haba menta ke mla syo ban be menta ke sedang ban penbit da ki kam penroi ba per bat ya ke nilai ha ke jing le UCM ka karbi anglong dispute redressal forum HBDRF kumba beliau imo nakapor skapor ba ngiyeng ban yakren ban yale haga jing yedei bat kani ka kamput kamsam kamtam haga jing yedei bat ka blok 1 blok 2 te menta ka sngiru na ka daw ka jing dawa coba palat jong ka kam ngingim ban se ya ka ban ya kendu kumne bat kidang don ru ki para members jongi ki bomla ban yepoi haga ni ka por ka bobiang te nagaliang kejunga ko mu chairman ba di spokesperson jungi ba Thomas Pasa ngidon lang hangne nagabenta ban ai yagani ga press release te ka ponyi ga ba kamat hi ga ba ngingis ngidon kam nagaliang ga forum ban pensngeu syabaro ki khun ka bri hunyau trap kamtam yagi pardo parasnam ki basyong ki pasa ciki jaka khaput badru ki basyong ki pasa syapok blok 1 blok 2 kalong kani ba kumagaliw nakapor habadon ki election ki general election stage po Asam lada haka MDC election MLA election MP election ki don ki briu jungi nang ne na po Meghalaya ki balik canvas election na kabanta ki party na kabanta ki candidates ki badon stage po Asam pi kum ke National Party, kum ke Kongres, kum ke BJP, bat mentas ke NPP, kidon ki parti jong ki setei, bat kidon ru kandidat jong ki setei. Te ki kembriu hi nang ne na po ke jela jongi, ki bade ki khasi penar balik hiar setei. Bat dei ki nehi ki khasi penar jongi, ki ba ong, ki ba penbor, ya ki briu jongi ki besyong ki pasak setei ban tebur sepo Asam. Te kene kalong ka kata hadu kata-kata ya kejing yedei bakani ke kampen put pembek sam badru kalong ru ke ba persya ya karai ke jong paj ba kain te lengba jong kani ke kubor ngi don mar pensngeu syabaro ki pardo parsenam ke jongi ngam kwa banjer kerteng hangne henrei ngatharai ba marsen yo iya kani ke kubor ki ken setip hi ki e lani manu kita ki bale lani kita ki bale haga jing yedei bakani ke kam te ka baar pat ngi don pat pensngeu ba nadu ka khan riu tarik jong benai April jong ka snem arhajar arpeway ngiladep rai hakador bar ka balong hangte hepo mukro ban pendon kam da kata ka non cooperation movement bat ka karbi anglong Asam badru haka meeting ka jingyalang paj ba ka balong haka lai tarik ubnai mi arhajar arpeusan hangte hepo juai hang taru ginak perskem biang ye negarai katakan non cooperation movement jungi bat haka jingyalang ka balalong khatsau tarik ubnai feb mentau sunem habaratu ngilarai ban boycott ya ka election MLA jongka jela Asam ka ban salong khendai tarik mentau sunem bat ru hadin gani ka jingyalang hi jong ki pai nong song snong jongka elaka labang nang pelut lani kata ka elaka labang nang pelut blok 1 kilarai biang haga jingyalang ke baki penlong haka santerik ubnai march mentau snem kilarai da kawe kesur ban boycott biang ya kane ke election MLA mentau snem te kuman sipen ken mau la artelik election ngila de boycott kabeneng kong ka de election MEC ceki ki ong member autonomous council
Kim Ong Shu kum singi member of district council kum ter ken te ya kani ngile boycott kabar pade ke election MP ngile boycott ting la rai ban boycott sakani ke election menta ke bade ka MLA election ke bolong ruk election ke ba don kam bah ke ba kongsan bah te leng ba jong kani ka rai ke jong paj ba ngi don ban ong ya kini ki paradok persnam jongi lari ki don hakano kono ko partiru kede ban sneu thu ya kani baka tege jaka kadang dai hapadeng gejing ya kaja kaput bat na lor ka niru ki briu ki khasi penar jungi klade boycott ke election bat kim kwa hiru ban lesi mentah ka election jung jela Assam ho ngem la ban len mo wat lada nyirai ma kenaru kidang don hi kita ki we ki ar ke langyong kuma ong tu jir wai langyong ki don hi haman ka kenhun ti kene ngem la ban lai ti leng ba jung itu ki langyong ki bami na ka kenhun jai mriu jungi hi kini ke sayok lat keng ti henrei kini ki paradok persnam jungi nang ni kidei ban skeng thu halor kani bat kidei ban burom ya kani karai ke jong babun balang bakim dei ban lech te ban penship ya ki briu jungi lani ban ong ye ki briu jungi ban penshoi ki briu jungi bakin lech te wot sete bat ka baar ni don ban kentu hi ya ki pardok persnam jungi baro kamtam kito ki bang ong benne ki ba skeng thu pakla ka baning kong hi ka dei de jing penbik ka baar pat dei de jing penting jong kini ki nong karbi ken badon spo Assam te kum ong ka ketin mo ya ki briu ki batngan ka kepo bat ki briu ku babiek ka suk ban pengop suk ban penbi te ki briu jungi menta kelong hakata ka sistem lani hakata ka jing te de ni ka daw ba kini ki we pat ken hun jaj ben riu na ka benta ban yo kam trai ka ni ka jaka na mar ki sneu thu ba ban yo kam trai ya ka blok 1 ban blok 2 kelong ka ba ba ya ki hadu kata lemda ki yo ban pendon kam de ki briu jungi jin lada ki yo berpendon kami ki briu jungi ban penngej ki briu jungi ban kok ngui ki briu jungi bagi briu jungi maki ken ong bagi kwa ban lech Assam satang ka tahe bagen yo igani ke jaka